Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan RAH sepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. LABAN Sports Club kala yo RAH ya ka nam LAHDUH ha jingi kun final hadin maka LABAN prelim no da shigol la not persya ya ka Nongrim Hills Sports Club. Haka ayam milek kai First Division kepala long nin kasngi ka Lai Poterik Urisau Arhajar Khatpra Hamadan First Ground Polo Shillong. Hagani kalumpung yelek kai bala pelong da Shillong Sports Association LABAN Sports Club kala yo ban penki ya kajar haka kalamit jong ka jingi kun kabaya khai bha. Ya gani ka shigol la yo ban tap do kraw kupar tamu haka minute ka ba prapo batleng ba gani ka shigol gani ka kanhon kala yo RAH sundon ya ka nam LAHDUH hagani ka ayam yelek kai Arhajar Khatpra. LABAN Sport Club ka balong ka LAHDUH kala Korea ka song pisa ka ba Sanpau Hajar tengka rengkat bat ka trofi kat ba ka Nongrim Hills Sports Club ka kenhon ka balawan ba ar ka layo Korea ka song pisa ka ba Arpsan Hajar tengka ya ki khusnam lasam dakakong Matsiodor war ka balong ka director jong ka tenat yelek kai sports ka East ka Sales District bat uba dasakhet lamari ubalong u MLA ka Mauhati constituency harengkat ka jingedon lang kit-khot ka SSA bat kiwei de. Kini ki artli ki kenhon ki layo ru ban rung sya ka lempung yelek kai ha ka Shillong Premier League lani ka SPL ka ban Salong House nem Arhajar Khat Khandai.
Congratulations to the honorable. Thank you, Taiwan Sports. Now we will come on through the track. Thank you, Bob Trophy. All the teams, Danny Company. So kemarin Syahi ke tim buat perform hard. Awai kadi buat kaya preparation jadi nak merupakan deh kani ke ground. Jadi kaya expect bagi nak kaya level baham ha berhai bahan atau bahatam atau level jong tim bagi prepare lah ni dah. Ship dia kapal jungi adu atau bagi ship hai tim tu atau hendak di kita kan akan dengan peran mesniu longka. Deh kalau aku siapa ikut peran tim kan bagi pun dia mesti Hamha shoot di kulit. Kan ni ka level mentai untuk position ke jumpa jungi kam day dengan tak point stay. Ka preparation ko ada lupa untuk position ni. Ka di sulong bagi hab ni kun kali ni hab job sana ni. Dan mereka tim ni nadu mentai kelas set up menata bagi kai position ni. Dan kam sang kendiat susah hari department repair bagi shufil hang tu bersih dia. Kalau dan game deh okey kita berjob pada menjadi abdan ni ke final. Otherwise game impact berarti ni ke kira kita ke competition. Ladang yo mengisi gol bila job, ada kira mengisi gol bila job. Jadi mentas ni lah aku create nama kan ada scout players kita mengharapkan reinforcement nama team. Mengharapkan kan ke strength team next year. Terus SPL ni ke league bahaya dua apa ni ke lah ya. Dan koi ke liam ni semua serang players ni nama berbuan hingga 4 ile kai level bahaya. Dan 1 and 3 division, second division tak Masang sorong berkelayo untuk hidup final juga first division. Di baksa amda golong ba lada pipe ke final kat tu lah menilai kai. Semua ajmiro itu tambah hoi. For next year ila long reading long prepare hi bagi nilai di SPL bagi nang hap plan di show players tu. Kebening kong golong bangan pinki players untuk school level om tang bagi nilai kai tang ya state nilai kai ke ISL. Kata hai ke di kathong jong coach, jong man di coach, jong ar kalau mentai.